Kagawad po daw, kaduang nakman, tamapan-taman haranaan ni Justin Lay. Madek, Nga, tapay? nagalas na busis mo, makapakanser. Wow! Kasanok pa yung ngaya, maaram ni Justin Lay. Dumngag kalangan kini DJ Al. Kasigurado, maharana na ni Justin Lay. Sigurado ka? Wang, sigurado ak. Sigurado ti panangharana ni DJ Al. DJ Al Special. Pakanggan kadagiti agkakasamit asunata nga umawang kadagiti puspuso yun. DJ Al Special. Mangharana iti inaldaw kada kayo. Mangliwa ken mangragsak. DJ Al Special. Bueno papagayan at tuyan tinanumo apagayam yo. Okay, naimbag nga sardam kanya tayo aming mga kaitpetyal. You're now listening to 98.7 Z Radio sa ating programa DJ Al Special. Katsagam ni pagayam you, DJ Angge Angel Bungsal. Of course, with my partner. Alright, DJ Al Alegre Responsal. And of course, We are the father and daughter tandem. Para ito programa tayo digital special. And tayo nag-adway iti may isang oras alas 6 iti sardam ingginar 7 iti rabi. And datang sardam iti Martes. And this is 6 iti mabila iti bulan iti Mayo taon 2023. Dito ang programa ay sagsagot tayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Tarisur to Babanggit. Mabaleng kayo dumagas nga kapi mangan ag merienda ang kayo ramanan dagiti nakakaimas nga makamakan nga espesyalitida. And of course, nag-acceptar da karito catering services para ita kasar, binyag, birthdays, seminars, kanda dumapay. Yan, awan ti problema, iti paradaan, naglawa, kapsat kailian. Libre pa iti wifi, pati brewed coffee, libre. So, saan pa kayo mga ibigan? No pagdagasan lang dito Marcos Highway, Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur to Babenguet, iti pagdagasan nyo. Iti pagwayatan na pa, kat... Alright. Dito yung maramanan, dito kalalamiisan, kay imasan, kaya halo-halo, showbiz, halo-halo. Okay. And of course, ito yung pa yung maramanan lang, dito yung naidumduma, ng merienda, dito yung kamote fries. Sa pulan na ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano naman ang ulit ko sa Lancelino. Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur to Babenguet, at your service. Alright. Kaya amin nga adindingag agbuya dito ay programa tayo digital special dito Ciudad de Baguio dito 13 municipalities de Benguet dito terong rehiyon Cordillera Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mayroon shout out kini ate amin ngayon malabsan. Okay. Yan di Yongi. Ayan, shout out sa mga karuba natin dyan sa Birak, Itogon, Benguet. Ayan, shout out kanya dito. Nang rona kini Lolak, mga kapatid ko dyan. And of course, dito 60 ni Jacinto, Malcolm Square. Diamond Inn, ayan, good evening. Or good afternoon, good early evening kanya yun dito. Okay, kaya ito madamang agluto ay mangmangan para iti pangrabida banggar siyamin. And of course, kalita kadwa lang ay pumuposible sa dito yung taxi drivers. Kumusta? Kasi naka-tune in kadwa taxi drivers. Para iti madamang agkap-kapi dita. Karakaro dita is louder. Dita kapiani man ang Judith. May shout out niya amin dita. And of course, iti agkap-kapi mo dita Jungle Town. Yeehaw! Ano da siguro ijay. And rito ay ada pala dito City Public Market nga sumangsangbot nga market yan para ito pang rebida. Okay. Eritics ng tag 0938-6332-3717 para ka rito i-request any education show. And of course, naka-live din tayo sa ating DJ Al page. And of course, sa ating YouTube channel, DJ Al channel.
Okay, ayan. Baka pakilike and share, Bikini Man. Bikini Min. Yan, ang pwede rin kayo na sumuporta at sending stars. Yes. Okay, shout out din pala si dyan sa UB Square, ano? Diyan lang sa kabilang bangir ng building. Alan na hair, ano yun? Hair salon. Okay, ang gumawa ng aking buhok, di ba? Yan, meron shout out. Shout out. Yan. Yan, pwede ka rin mag-sponsor sa ating programa. Okay. Okay. Ayan, napansin tayo niyo mga ka-special. Ti weather tayo tatangay kat. Pasabasa bali. Di ba? Pimintas iti malmalam niya. Bimintas ti malmalam. Di parbangon kat na, pigsa ti tudo. Sa todo. Nakakatamad pumasok. Hindi na tayo ko. Al-al daw. Al daw. Okay. Sabi nga nila, parang babae daw yung weather natin. Bakit daw? Paiba-iba daw ng mood. Ay, gano'n. Ganun ba? Ay, gano'n ba? Hindi naman sa binubuking ko ang mga kababaihan, chares. pero gano'n ba? Talaga? Ay, ewan ko. Hindi naman paiba-iba yung mood ko. Gano'n ba? Hindi ba? Okay. Alright. Ito ang pag-imanan ito ay parbaro ang sponsor tayo. Ito Cordillera Beach Resort. Yan. Sa mga gustong pumasyal sa Cordillera Beach Resort, iti pagmaitan na kan dahito at kukuha iti kailian niya. Dito ay Baguio. Yan, Cordillera Beach Resort located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. May swimming pool para sa mga kids and adult, beachfront, and of course, no panganan mo, ada restaurant, no kahit yung matagbar, ada resto bar. Yun. And of course, rooms with fully air conditioned. Mayat ito. Yan, kasi lang ada kayo matlang dito Baguio, or ada kayo dyan beach, dito Cordillera Beach Resort. Yan. And of course, mabalin pa-exclusive for occasions. Yan. Dito kita nga special occasions yo. Kapsat kilian. Kan mabalin pa ti ag-team building sa dyan. And iti pagmayta na kat may sakan kagudwang oras iti biyahe dito Baguio inga na sa dyan. Yan. Mabit lang nga po. Iti ka na yun ng impormasyon. Yan. Mabalin yung kunta ni Suda. Iti 0929-371-5606. 0930-320-3012. No, ano mabalin nyo? Ang pasyaran iti Facebook page dyan for more inquiries and reservation. Cordillera Beach Resort. Alright. So, dito nga ron niya. Iti Barbaro. Sponsor tayo. Iti rito programa di Digital Special. Cordillera Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Di ba nagtutuloy ito programa tayo? And of course, back to you, DJ Angge. Okay, pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, mag-comment lang kayo ng inyong mga greetings or kablaos and song requests. Okay. Shout out kay Zoraida Calumuente. Ayan. And of course, sa ating 12 million live viewers, hello, good evening kanyayo amin. Nagbabalak pa man din kaming mag-beach. Yan. Tapos hindi namin alam kung saan pupunta. Baka. Yan, pwede. Pwede yung kontakin ng mga kwan. Ng mga Cordillera Beach Resort. Sige. Yan sa Pagudpod. And of course, may shout out Daan Dibiligan, Poknid Aboyog. Hello, good evening, DJ Al and DJ Angge. Hello, And watching here at Lower Riverside Water Refilling Station. And request man, song Balasang di Halsima. Yun. Balasang di Halsima. Balasang di Halsima. Yan. Yan. Padas naman nga birukan na DJ Angge. Balasang di Halsima.
Okay, shout out mo kini Gretchel Tipal Juan. Good PM sir and ma'am watching from Bambang Nueva Vizcaya. Okay, shout out kanya yung amin dita Nueva Vizcaya. Wala yung balasang Yan. Awan ka no, Oh, di di. balasang di, anyari rin. halsema. Balasang di halsema. Awan, di balasang di alsima, anyati ada nga. Balasang kay Cordillera. Ayan, meron naman ito. Okay, mabalinlatan niya. Di balasang ti Cordillera. Di bali, adamat lang ti balasang Balasang na. na. Second. Okay, dahito nga ro ti request. Ay, somewhat request. Malasan kay Cordillera, ugaling sinaidumduma, nan gaget mo at sobra, numaipanggapis nan upla. Tanaw kat kay turutan, unda ka apanan. Napintas kay talaga, uray sino'y makailan. Malapian ka ay sumaan. Balasang kay kurutan, laylay dek unay sikaan. Ayong ganas ng sabatan tanang nem ko panayon ay sikaan. Pinagas ko ay lipatan, nanlayad ko kunsikaan. Tay may sir-sirbina, tay mabainap kunsikaan. Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo ha, Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ha. Ay nako ha, yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon ha, Robin ha? Country, ha? Reggae, variety, ha? At kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! At talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, ha? Yung cocktail spirit, ha? Beer barrel beers, ha? Hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, ha? Yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, ha? Magandang venue, ha? Para sa espesyal na okasyon, ha? Gaya ng birthday, ha? Seminar, at mga wedding o kaya kasal, ha? Pwede rin sa mga charity events, ha? Kaya
tayo ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tonight sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village. Diyan sa Marcos Highway, anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, iti Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayunan ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Soda, iti 0920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Yeehaw! Okay. Oras na kat adan itinapalabas nga. Yan, 16 minutos sa kalpasan iti alas 6 iti Sardam. Alright, sa kapit man natutuloy kat inti man iawis mananda ito'y 3-in-1 events iti tapi. Anya dito nga events kapsat kelyan apay nga 3-in-1 nga kasala nga kape nga ada suhar na ada ti creamer na ken ada iti kape na. Alright, kasala nga siya kadya sukat na imas. Ay, na imas. Nasamiit. Nasamiit. Sweet. Yan. Sweet. Okay. So, and mauawis dito niya dito car owners. Ito yung adat yung vintage cars da. Umay makipaset, ito yung car show. And of course, halang adat ito yung adat yung vintage cars da. Pati dito yung adat iti laklako da. Luglugan da. Yan, second hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale and for minimal display. So, dito yung car show cut open entry for Baguio Benguet only. Dito yung ada itiluglugan ng vintage cars. And registration until May 24 for minimal registration fee. For more inquiries, yan, mabalik yung kontakan ni Ma'am Alma, it is 0966-932-2910. Baka dito indul-dulin nyo dito. Luglugan nyo, tiyempo pa lang nila mahong. Iparawar nyo na po. And of course, karigito ay agbirbirok mat itigatangan ng lugan kat mabalin kayong pumasyar sa dyan nga. Agbuya pumasyar sa dyan. And of course, hanlang second hand, iti makita sa jay, dapat iti brand new, and umay matag ito dadaklang kumpanya, iti lugdugan, kasi iti Toyota, Ford, Hyundai, and Mitsubishi, kanda dumapaya po. And of course, dati may kadwa ka, dati first Benguet Folk Rock in Country Music Festival. Okay, so always matag ito ay Benguet artists and entertainers. Okay. And karito ay recording artist, karito ay yan, dito apay ang entertainers dito Benguet, mawis kayo amin. Kaya dito makatlo ka dito pasini di Igoro, mawis matlang dito ay Benguet filmmakers, producers, directors, actors and actors. Yan. Okay. So, dito yung event kat maangay sa dyan, Wangal, uno Adivay area Wangal, Latran, Benguet, into May 26 to June 4, 2023. Ayan. Yan, iti program activities na dito kat agrugi into May 26 niya. And of course, opening iti car show, can opening iti folk rock in country music festival.
Can of course no 27 can ada the same registration assistance so it is smart in globe. And presentation of car show participants with car show organizers and ethnic night with the Benguet entertainers can pasini di Igorot with Benguet film producers and directors. And on May 28, damanan ito SIM card registration assistance with the Smart and Globe. Can of course, malpasetic at the family day out on the spot. Search for natatanging pamilya. Okay, malay nyo. So, mabaling kong pumasyar sa dyan niya. And of course, malpasetic at the Crusade Christian concert. And with the Benguet film producers and artist directors, ay dati di pasini di Igorota. And then on May 29, kat ada iti comedy night. Kaya pakabuyaan na gito ay comedian and magician, kan niya pa dramatista, kanda daw pa apo. Yan. And of course, ang maawan ti music. Music matlang dito ay Cordillera. Kan tino May 30, kat yes, agree iti programa ti alas 10 tagsapa all about cars and namal pas ito kat country afternoon in country evening. Ayan, mabuyayo mati ito ay Benguet Cowgirls and Cowboys. No may aga present iti talintuda. Kano May 31 kat music and comedy lata kapsat kalian with the Benguet entertainers. Agro iti programa ti oras ti alas 5 iti malam. Enter June 1 kat agro iti programa ti alas 5 with awit ng mga kabataan with the Benguet young entertainers. Ang mawas mo lang ito youths nga ada iti talentuda nga kanta agsala. Kan dito nga pa yapo. May kayo may agpabuya sa dyan. Kan June 2 and 3. So dito ay dyan talagang folk rock and country music festival revival night with the Benguet entertainers. Kan June 4 kat dito iti finale iti car show and of course with the car show organizers. Kaya namalpas dito kat isomat iti finale iti folk rock in country music festival with the Benguet organizers in Tapi events. Okay, and so dito nga iti 3-in-1 events iti Tapi and car show and car sale and first Benguet folk rock in country and pasini di Igorot and of course maanga ito no May 26 to June 4 2023 sa Jai Adivay area Wangal La Trinidad Benguet yan. And tayo iti host with Mr. Sindong Talao. Okay, hindi na tutuloy dito programa tayo. Back to you, DJ Anggi. Okay, shout out sa ating 10 million live viewers. Dito nga Rutita pa events tayo nga 3-in-1. Yes. Yesness. Car show plus ano yun? Rock. Yan, first Benguet folk rock in country. Festival. Festival. Okay. And pasini di Igorot. Yes. Okay. Ayan ang 3-in-1 natin. Nang tapay events. Okay, shoutout kini Red Fox. Good evening, Idol DJ Alken. Dito na pintas na kadam. Ay, thank you naman. Request man semek. Salamat, Idol. Okay. Shoutout kini Gretchen Di Palhuan. Request man song, Let's Be Us Again. Okay. Good evening, Idol. Pakablaaw man met da kami dito KM21 nga awan aramiden na. Pangay. Agdanga kayo na tayo. Ito na programa tayo. Aramidin niya. Request ko man jay, bantiwol kan sumak. Ay, Tanin, Bantiwol kan sumak. napaay tamanen, hehe, patukar mo ta uraya ka kwanto. Ay, simot, awan mati bantiwol na kan Di sumak. bali, try and try. Yes. Tapnohan nga Mapaay, di yan, ba? ang mapaay. Malay mo, isudamat ti mabantiwol. Okay. Anyway, ini bagor siya dito kilometer 21. Hi DJ Al, watching from Bengaw. Bengaw Bakaking Central. Shout out Yes, man Bengaw. dagito iya kabalay ko kuna ni Jane Lumbao. Ayan, shout out kinyo dito Bakaking Central. And of course ni Kian Banyatan Bayog is watching. Good evening po sir and ma'am. Good evening din sa'yo. Alright, and good evening kay Nanay Norto Vera. Matang dyan Asafan Dabi. Ayan, DJ Al and DJ Angie.
happy watching. Alright, thank you very much. Raray Nora Tobera. Nimbagor si amin dito Toba Benguet. Ita poblasyon Toba Benguet. Okay, dahito di request yung nga sumak, tawan di banti wel kan sumak by Singing Priest. Tusyani tenanas bulan nan tabtabalan nanamamtan nahul niman agtakadib kanan sematamu yay ma Tusyani mua parswan marikit kan sili jasing talaw nakul niman takinustuan aras makiyay ma ganto siyan kawasyan idakna siya puso japuan siya ang samaktaka japa siya na mashi mabadin ko waraya pang do jasin mako Tusyani mudarawan jainan pasasan inan parangan jet pasensya nusin matahan ang kenay sinam naman Nantusyan kawasyan idakna siya puso japuan siya ang samaktaka japa siya na mashi mabadin ko waraya pangdo jasin mako Tusyan kawasyan idakna siya puso japuan siya ang samaktaka japa siya na mashi mabadin ko waraya pangdo jasin mako Samaktaka japa siya na mashi mabadin ko waraya pangdo jasin mako
Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karagitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito nga programa, katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Inal daw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, katiti birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Okay, ito oras na at alas 6:31 iti Sardam, Berpin Standard Time. Kandito yung oras sa Sagsakaw tayo Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur, Benguet. Ayan, karigiti lumablabas ito Marcos Highway, nagsasabo kayo iti nalinis na imas ang panganan. Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur, Benguet, iti pagdagasan nyo. And of course, dito yung maramanan, dito ka nagkakaimas, kumakamakang yung specialitida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, ken dadumapay. Yan, mabalin nga pang ibinyuan ka dito ay special occasions na naman dito ang okasyon nyo. Dito yung pa nga maramanan, dati ka lalamisan, kaimasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Kaya dito na idumdumang merienda, dito syontog showbiz kamuti fries. Ayan, sa puna na ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang ulit ko sa Silino, iti kanayon na ng impormasyon. Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur to Benguet, libre iti wifi, pati brewed coffee, libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Dumagas ka lang dito Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur to Benguet, at your service. Yan. Okay. Okay, dati pa manti. Ayan, magapo iti Office of the President, National Commission on Indigenous Peoples. This is to inform all the ICCs or IPs of Bukod Ancestral Domain that there will be a continuation of the formulation of Community Royalty Development Plan or CRDP regarding the proposed Daklan Geothermal Power Project of the Philippine Geothermal Production Company Incorporated or PGPCI to be held on May 18th, 2023. 8:30 a.m. at the ICS Hall, Poblacion, Bukod, Benguet, and to be followed by the validation of the draft Bukod Community Royalty Development Plan or CRDP to be held on May 25th, 2023 at 8:30 a.m. din sa Open Gym, Poblacion, Bukod, Benguet. Thank you very much. Ayan. Dito kata pinirmaan ni Sir Marcos L. Jose, ang Community Development Officer. Alright, yan. Nakarita ka kayo yan dito Bukod Benguet. So, man kayo apang kayo agdengag apo. Noon niya tipagada. Baka atangad kayo matangad matita kakilian. Ayan. Nga matuloy dito geothermal dito sa Daklan Bukod Benguet. And of course, iti mga kukat nagwan sa kanama ti kadwan. Abay pud no kadi. Kakailan dito Bukod Benguet. Manibali ada mad dagito muan nya kasangan alpasamat signing of mua.
no anya iti nailana dita nga mua ket sabay ko ma tung palenda po no kas bilang ay sayang ka ditoy nga geothermal dito Bukod Benguet, dito Daklan, Bukod Benguet. Okay, so karito kakailian sito Bukod Benguet, kayo pantanang sa madadawagan erata question jo, no waray salud-sud jo apo. Sa mayat, man, sa asimanrere, no isugi siya iya project. Aja project ni geothermal, sita Daklan Bukod Benguet. Alright. Take it away, Tijan. Okay, yan ang geothermal. Yes. Shout out kini Jaikos or Haikos Rodolfo Bilidbid. Shout out idol kablaawak man amin nga tao. Kay pueran Jai Sinsinan. Kwanto mo? Nay, aping eh. Waray Sinsinan ayan to. Oh, mot. Kay watching from Hong Kong with love request kakanas. Iya man. Ayan, thank you. Shout out kinyayo ta Hong Kong mga kababayan natin dyan. Ayan, maraming salamat sa pagpapalipad ng 50 stars. Haikos or Jaikos Rodolfo Balibid. Thank you very much. And sir, salamat sa suporta. Ito programa tayo. Thank you. Ito Facebook Live tayo. Rose Balanban, nam ay shikunoy mabadin to, tawaray itpityal, Japan buyaan to. Ay mawalin. Wahan. Oray ay si mabadin to. Ang kana paay ni Olay. Basta waray itpityal niya. Diya programa tayo. Alright. Kay shoutout mo kini Kapperman. Oyes chamos, good afternoon, midjay kaaweng Cordillera. Shoutout tayo amin orasiyay. Alas 12, 12:29. Ayan, good afternoon kunyayo dita. And good afternoon, Harita Italy. Manong Yes. Kaparman Yos Chamos. Yan, 12:29 noon. Yat pinangan mo ni Abao. Waray abayot ta no. Parang kang pink. Pink dyan aba. Kay shoutout kini LL Tainan. Yan, Ayan, kamusta insanings, LL Tainan. Okay. Yes, it-text lang tayo 0938-632-3717 para ka-rate request and dedications yun. Yan. Kay shoutout mo kini 159. Good evening, father and daughter tandem. Request man na tay kanta nga maitayaw tapno agtayaw kami. Ay, takot nga tayo. Launay. Ayan. Okay. Yan, of course, ito pa iti may isang samiwan. And para kanya ito amin. Basta. Kaya of course, dati nga samiwan kat isagsawat ka tayo apo. Dati barbarong sponsor tayo. Dati Cordillera Beach Resort. Alright. Cordillera Beach Resort. Kaya't masarakan sa San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Ada iti swimming pool para karito'y obeng, kana para karito'y babakat kan lalakay, nya? Kids and adult ko na nito'y. And of course, no beach mat, iti kwakat beach front, nya? Ada iti beach na matlaang. Kaya of course, na panganan, ada mat iti restaurant. No, kaya yung mati agbar, ada iti resto bar. Kaya of course, rooms with fully air condition, yan. Mabalin pa exclusive for occasions. Ano niya man dito special occasions yun. Kaya mabalin yung isa yung katsadya apo. Ayan, pati team building, mabalin apo. Kaya of course, iti ka na yun ng informasyon kat mabalin yung kontakan. Isuda 0929-371-5606. 100930-320-3012. Yan. And of course, mabibit lang iti travel dito. Sidag lang dito kapsat kilian. Manipod dito syudad iti Baguio. Yung ka nasa dito pagudpod. Kat yan. Niya dito ay. 1 hour, 30 minutes lang po. Iti biyahe. And mabaliyamad lang iti bisitahan. Iti page na. For more inquiries and reservation. Cordillera Beach Resort. Okay. Yung hanggang pagyamanan dito ay nga barbarong sponsor tayo. Cordillera Beach Resort located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Okay, take it away, Dijangge. Okay, dahito yan. Panagtatayaw mga ka-espesyal. Suyo, suy di dagong.
Daadi menenang problemas kasesemsem ipatayaw mo sa dagom Kayak pa'y ikan kansyon may ihinak sinalubong ipugaw maiibaw Nemdas maululaw Ngamiyak pa'y buga-bugaw Urmus kapya kumay lumsaw Ayam ko bumangon ka Tangadeng pa'y edaya Mantalet ako kan sisya dinamnaman Ayam ko di ka maupay Didigra di sumampay Sikapon niya ni makauway Basta't pirinay mo suway At suyo sa'y nandagang Mangising pa sinanamnam Siya maglang ayos tidanong May mayat si dengdenggang Dong ay si dong nilay Ing sali dong may Dong ay si dong nilay Ing sali dong may Yehey! Ha! Okay, ayan na. Nagtayaw kayo kadi. Dapat kinadwandak nga nagtayo. Dapat nagtayo. nag-lower kayo. Ang lower. Haan nga, upper. Okay, sup alibon pangan ni Ava. Wanan ka perman. Aya. Gasundit ang sop nga. Ay, okay, shout out kini Dana Martin Montino. Hello, good evening. Nakamusay, ading ko, Dana Martin Montino. And more? Okay, shout out kini 626 nagasat nga sardam DJ Gwapo kan DJ Ganda. Yan, thank you naman. Agkamusta akala ang kanyayo. Pakito karman dyan na sudi nga ayat no adda pa'y tiyempo. Salamat. Yan. Thank you very much. Salamat. Iti pa nagdating-tinggan ka. Yan. Okay, shout out kini Wiseman. Yiha! Ulay jay Kapitan Mi agtayaw kunana. Good evening DJ Al. Kumusta gade? Shout out gaya mason na Idol Barney Dungael. Okay, Jordan Bayo Master Enrico. Yihay! At kamusta? Bro, Wiseman Brigol. Wiseman Brigol. Yan.
Wait, na sigurado. Ayan, nag-ano na gito kakapitan nga agsawar-sawaran. Damat na gito medyo agrogrogin nga agkab-kab-kab di puspuso da. Ano, nandaniti December kat. Mm-mm. Yahay! Kay shoutout kini 159. Salamat pimudot kami. Kwantong Ay, bata. thank you. At least kinadwanda ka nagtayaw. Mm-mm. Okay. So, may sabay sa may wine, sakbay tayo tutulong iti programa tayo. Ayan, ito. Nasudi nga yat, deta, din isa. Ayan, ito ang nasudi na ayat. Malibot pa lang kini Mr. Richard Ligmayo na suding ayan. Alright, sige. Hindi damo ka nga makita, anyan nga kibayo tuirik na, takinalibnos ken kinasimpet mo, anyan nga makaliliwan. Ket indaw-dawat ko, Diyos nga namarsuan, nga si kanto kuma, kadinak aginggat ingga. Nasudi nga ayat, irok noy kuken ka, anyaman nga rigat, kenam ay paspasarenta. Pagpinuligan ta, arapaap ta adwa, pagbalinenta ita, inspirasyon iti ayata. Inar-arapaap ko, nasirmataken ka, kinapintas tau galim, isut gapuanan na, nang kayaw tuy puso, kenday tuy rik na, ingat inaklon mo, ayat nga inburay ko. Nasudi nga ayat, irok noy kuken ka, anyaman nga rigat, kenam ay paspasarenta. Pagpinuligan ta, arapaap ta adwa, pagbalinenta ita, inspirasyon iti ayata. Nasudi nga ayat, irok noy kuken ka, anyaman nga rigat, kenam ay paspasarenta. Pagpinuligan ta, arapaap ta adwa,
Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan, hing kayo pakagatangan karagitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin ni kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon nan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito nga programa kiti sagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Inal daw da lulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay nga special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Okay, ada ba na matbati hanga siyang mga minuto sa kasabayan ti alas 7 iti rabi. Philippine Standard Time. And of course, dating oras sa sagsakot na ti Apo. Dito ay 3-in-1 nga event. Una events iti tape. Anya dito nga events kapsat kalian. Ada iti car show and car sale. First Benguet Folk Rock and Country Music Festival Ken Pasini di Gorot. Datikat maangay into May 26 to June 4, 2023 sa Adibay area Wangal, La Trinidad, Benguet. Ayan. So kung maawi sa Apo, dagito ay ada iti vintage cars da ono yes. Open entry for Baguio Benguet only with minimal registration. And registration until May 24. And of course, mawawis mo lang dito second-hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. Edi ka na yun ang impormasyon. Kaya't mabaling kontakan ni Ma'am Alma, it is 0966-932-2910. Yan. Maki-join ito ay ang car show event. Yan. Baka dati indudulin nyo dito. Ang luglugan, idi kopong-kopong pay. Kita nyo ka ito, baka iso iti pag milyonaryoan nyo. Ay, pag milyonaryoan nyo. Mga good finds nila. And of course, that the first Benguet Folk Rock and Country Music Festival, kaya't maawis matag ito ay Benguet Artists Entertainers. Kan mabalinda kami kuntahan po kini Sir Sindong Talaw. Iti cellphone number ko 0949-411-4126. Iti kayo na nga impormasyon, enquiries, kan dadunga pa po. Kan of course, kasama dito ipasini di Igorot, mawis matang dito film makers, Benguet filmmakers, directors, and producers. Alright, so that the girl, iti 3-in-1. Events 80 tapping yan car show and car sale first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan Pasini di Gorot. Alright, dito iti may isang host ito with Sindong Talaw. Okay, yan. Okay, dun sa nag-birthday di Kalman. So dito na po yung birthday song, may isang birthday song para ito birthday celebrants. Idi kalman kan tatangal daw kan tatangal bulan apo. Ago ni mo na kaya nakan. Ayan, take it away. Din mo kami aliniman. Yan, Jubilin Ponce pero shout out. Good eve, kay special. Naibulos din ayat kung ano sa garbo dito. DJ please. Play para Jai Haad. Paya naka-move on. Yan. Yan. Alam pa siya. Awan matanti oras na yun. Yan. So, dito yun po. Siguro iti last song. Iti programa din.
Apay kumatad at saka ako ni mulay anakan at nasyuman moan itawan mo liman bingo isyaw-syawat sikam ko may ungkas-kasa taka ko maman saksakit at importante sa lontan. Paulino Ole Manupili, may shout out. Tulungin mo ako, tansyuki ibiyag ko. Taksikato'y namnamami, yan man silbi siya ili. Mingo isyaw-syawat, sikam kumayong kaskasan. Tagkakumaman saksakit, kap importante sa lunaan. Tagkakumaman saksakit, kap importante sa lunaan. Okay, so dito ko iti ka birthday song para karito ay birthday celebrants. Iti kalman tatangal daw kan tatangal bulan na po. Happy birthday kini Armin and many more birthdays to come in celebrate yan. Yan, panagpapakadan bigat tumanan. Yeehaw! Yan, thank you very much, Charles Quillan. Okay, dapat ipabol dito ang text song. Ala, kaya talaga rod papagayamita kaya pumakadaman na rin programa tayo, digital special. And dati pa lang pagayam yung digital. Aligri ba na Bongsal? And it's me, your pagayam, Angel Bungsal, DJ Angge. Yan. And we are the father and daughter tandem. Alright, God bless all of us. It's the 7th channel. Ini po Diyos tagina. Siya po Diyos na layman si Joe. Bye-bye! Bye-bye! Cali, lasang fresh, lasang bubbly, no alcohol, so it's for everybody. I just feel like bubbly.